wo se ma me ni sie ni kunu wie ye pa se na adwenim e betie de ebi mu de nkurabre mu haw nyina abayo ebi mu de ni genesis o efiri nkurabre mu o ba nyame ayo kese o papa nyame ayo kese ya me ya na me hu ni se metu kwan na ne yi na control de da ba ni mu a na ya me ya me ya se me kwa na cha se ngosra no me frɛ ase because ngosra dem di a kire no ngosra dem di a kire papa me de hwa me hu se obi de ewiase ahini e ba hwa no a me de ngosra no na me hwa me hu because di nyame ye ne papa brother Marco ba na professor we faduma na nsaka application letter nsaka na djuma na be mamu abebu nkotudwe prof nyame hira wunya Berlin top ye pressure ye power press nyame wo preti Tuesday na Faja we na kan o de kasa Akra ai wanya fa ne 6 years na panyin bi ene ne panyin no ene ne ye bibi osunsun mu ne wonya be 127 years ma na akwa ne dawa na obuni mu anadwo yes anadwo be midnight ma amene se osedi ya ohwa akra na ohwe ne to aso anti nyame difo bisa ne se den na wastedi ya fa akra no so check ya akra na se ohwa anytime bi akwa na be sa no nto obehwe bia na moja e wa akra na se o kai wo na wo ho panyin bi na wo ho yes o say asamong se wo kan obi kan bi to so na ayedede na ayedede we dey man ti o abazo na ni wo na me wo au ene e fa ko sa ya na me so be joto dey man ti ye dey chibu yetirim chibu wa yo enya ize abofra 6 years ai na ho nipa bi honhom ene ni ye bibi na ade akia na adadi prophet ma prophecy ni sa na we enya nyamidi na osu se nya nyamidi fo na awurade be fa no so aka akira o se wa ni nua na wo na ni nua ne ye no se akora de enye kwa onje omo ko fa na omo hweye o so omo hwe na se omo hu de ba akora omo ko hwe na se na moja a che se ase ya obi ni obi ada na yes wa breaking virginity sa pepepe moja ta nti sa papa no a o ye sa no na che se prophet be ni dey that when na prophetic che se humu ana make say oyedifo o onye humu a o si anu kwan no wa punish onwa o si anu kwan nya izo papa wa bini o eza wa world o se nti so obi ma Berlin top a aya na oyem mo prophecy ne faso na obi de ne back to abaso se prophecy ni bi wa mudo papa aya na mi jira mo dwiri me nyame to me the power of God unse mi timi tijina be to dem timi tijina na mhwe osa unim se mi ofi a mi timi sha da farm me phone na ma yi picture bi na mhwe osa papa we say free hine nkwa because I'm not papa ebi ni wo we are not so I'm not and nyame be the chance and really 6 na yapon 9 that be said the gift of God is powerful. Yes. Now I value the gift of God. Yes. I'm proud of it. Until we give all the glory and adoration to God Almighty. Also, yeah. This week in your operative talent. Papa. Onam krumu kra. Ene ese o hosei. Ene ese o hosei. Ene ye bow. Ene ye bow. Sa. Unya ma no obi fra me phone so bi say na papa be ba de o be ba ready na say o be ba ma fo asa say no kasofo bu ye fumi o ba omunya botre just say omunya botre just ba che daya ya wusiesie eti omunya botre omunya botre. Oh my God, we thank God. And I be see a teaching for how to make your parents happy because I will for be brain Nanti bi no mo de sakawa bi no mo de aduro obako school a in sembebre ye pese teach for how to make your parents happy
kwan ya be fa so ama wawofo ani age ni aka se oba we die me na me wo no na me na wa me ho so okwo akra na wo be wo no okwa awade na awade no ekoye basa oba ma me na ninye okobo brabo ne na ni kunu ja na ma me na ninye akra ko school ode yade ba awofo na ninye eduba bia God expect say ye be ma your parents ani age na ashe Kristo din anuonyam na me ni wutichia for how to make your parents happy papa bi wo mami bi wo de ba ko school akoduba bi abranti ana baba won wi school no fa mami ana papa nyewe on recognize the parents o kan efficiencies be so no si di waja ne wonani na won kwanda awale wasasi so na me pese me ni wutichi for how to make your parents happy very important. Yes, you will be here, Mousy to also here no ma ne sinye den. It's a very important. Obi show Mousy Fifia. Also here no ma sin tutu. Very important. The entire me besa me ni utiti sa message. Dia ehia me. Madam Fubi e wo Canada. Na wabana kwan ode ne ma me ne papa faso mani age pa. Wasida mo omakote me ko bompa na abrante ne kan sembi. Or say, Prophet David, without my mother and my father, come intimate to quine, or money me go school, do masi mame. Na mame ne papa ne nia jia omudi defom, ne nyame de sa masiji mame. Se won kwanda be walea. Ma wo papa no mame ani nye. Enya wo papa no mame wo akurase. Enkofa young girl, entoka be ye parents ma no. Abra wo parents need ombedi. Eya bodem sem. E ma won grow far. Eti so ma me no papa wo parents tiasia recognize them. And no ma me no papa no nko ane de wawo. David. Every other person be a obey one try to recognize you. Try to recognize them. And let your heart be ready to do God well. Eya dia bo share e ka ho. Ti ne nyame share say di waja no nani. Ti nya papa no ma me nko ane say o recognize one. Dear, you're very important. Children are the gift of God. Children are the gift from God. Children are the gift from God. And they are to make their parents happy. The Bible, children are committed to obey and honor their parents. They said the okay efficiencies in verse 1. See ye near Janine in na young Kwanda Wale. And the parents become happy and proud when their children go far. We did to say bad time be anywhere. Neba when ya boss body akon anymore and any bad time be a obemusa neba. Yem fan say one cookie asay. Na why basa. Me mama maybe prophecy. Say me who say obabi twa sekan. Na obano me who say one cookie ni we amana dwini nyina asay. Me my prophecy bodate. Ko he abranti dem no asese kaya no weta. Nti omu tu anamon eye ya omu chi abranti na je se wa bodate na to ampo obetwa ne mameti. Live right, accept Christ and respect God. If you respect God, you respect your parents. Me no teach you for how to make your parents happy. Very important. Yemhwe assembly apostle Ephesians. Ephesians, okay. Yeko Luke, Luke, no, sir. Luke 11, verse number 17. Luke 7, verse Luke 11, verse number 27. Luke 11, verse 11, number 27. And it happened as he speak these things that a certain woman from the crowd raising their voice and said to him, "Blessed is the womb that bear you, and the bless which nurses you." Not just say Yesu obechi na oye ya okura power authority. Na o preach na ma bibika say nshranka yafunu ewo hwi no ene nofo a onoma no ma menka bibi nkyerɛ wo Emma Mary ne Joseph ani je pa because ansa na yen hyira wo yafunu ewo very important. Absolutely be time I can be them. Me ye program ya poem mi kubun ko tujo ne na se na waka chem se enhran kan ye fure wo dan mani je pa odi fo enhran kan ye fure wo
na papa ne ba yale asthma me bompa ya akora ne fisa fi mu gya no ano no asthma na yera na o brɛsimo si inhyiran ka yɛfrɛ wo apostle ka twi ne yɛnkɔ Luke 11:27 na ɛbaa sɛ ɔreka yɛnum no ɛbaa sɛ ɔreka yɛnum no ɔbaa bi a ɔwɔ no nkurofukuo no mu ma ne so ka kyerɛɛ sɛ ɔbaa bi a wɔ nkurofukuo no ma ne so ka sɛ nhyira ne yɛfunu a ɛwɔ nhyira ne yɛfunu a ɛwɔ ne nnofo a wonom yɛ ɛne nnofo a wonom yɛ na ɔno deɛ ɔka sɛ ampa ara nhyira ne wɔn a wɔte Nyankopɔn asɛm na wɔdi soɔ. More than that, blessed are those who hear the word of God and keep it. Nhyira ne wɔn a wɔte Nyame asɛm na wɔdi so na wɔyɛ. The word of God carry power, authority. And now we Nyame asɛm a yɛde ma wo sɛ wobɛdi so a obema wo parents ani agye. Amen. Because your parents never want you to mix opportunity in life. Every parents expect his child to make generation impact. Every parents expect his children or his sons have the power to finish the education, everything in this life. So parents ti say niema eye wrong or mo sad. Omuntimi enko manim. Eti osi enhyira ne yefuna ewo. Yesu yi ebeti na oyeye na oyobia oye nipa soronko na brabo eye abrabo a ekwa animu na mra na osayade otutu ahombone na o preach Nyame asem no na oba bi hu ye no se a enhyira nka yefura wo abrante ma yenka bi nkyerɛw abaya ma yenka bi nkyerɛw na enhye Kristo din ani onyam esan se ma bebre ma omo parents sad na omuntimi enso aba. Parents become happy and proud when their child live right, accept Christ and respect God. Yewo enipa bebre wo just say omu ni parents kura no wakobu awrade enti se wutie mi na panyini bia no eye panyini obetima wo emo wani ntina wani nton. Don't say a filthy words, negative words. Emfa nkyere wo mpanimfo eba ne saa no a ema utwa so aba na ema wo nkɔ wanim na ema wo nne wo ho ete sɛ de wo da afiase na ema ɔhaw ene atete ene to wabrabo so. Live right na fa homa awrade. Always speak the truth. Boys and girls, integrity ehia manokware empa wanum manokware emfi wanum emra na se nokware epie fi wanum a ema u parents tia o manage na eboa na hye Kristo din ani onyam. O kan Ephesians 4 verse number 29 na o say let no corrupt communication proceed out of your mouth, but the which is good to the use of identify that it may minister grace unto the hearers. Eyadia eye very important. Mumma asema emfra biala emfri manum. Na mum asema eye eneyepa eden koso eba nipa abraboso. Eti no asem papa bi efri wanum no u parents ti no mani age. Ene be social media. Nsema ekoso o patemo a social media ho na be hu obi di panyisi wo na wodi na tema eno anse wodi na tema meka bi mi kire wo youth na mu tie me no. Bible say remember your creator now. Kai wo mofo e wo mranti brem. Remember your creator now until the difficult days come. Kai wo mofo wo mranti brem ansa na dabone na ba. Enti nyame expect wo say keep good company and friends. Who is your friend? What down for betime lead you to death? What down for betime the way we baby a adamfo e de ohaw ne amane e ne beba wakwan so. Are very important. Keep good company. Who is your friend? Obia owo school e wo legon.
sa papa no mas sika so go to school fees anu adiska to okwa no akotra namfo ontimi nko school ne papa nim se o level 300 ba level 100 kronya wie o man school fees anu adi asen and am ni would teach you for how to make your parents happy. Children are the gift of God. And they are to make their parents happy. And you're very important. Be our parents say, "Oh, they are rehosa." You say, "I'm a kind papa be an amini needing." Come say, "Abaya we ma wunanka sama miya manume." Papa ni kasa asemono ma respecti gani biem. So parents timi kasa ma wuwen me. Na just say, "Adie ne hu." And now we never play games of chance of gambling. Keep good character. Why KK Abel? Mami onuano ne mami enu Keni Abel. Na onini nuye koba for there. No no ankasa ni nuano. Wachi ne kuno. Nyame ka tene se Ken boni butu purano hese ube diso. Kenyan respecting nyame mu nyame ono ahwe ni nua ebe na ode ade politim pe no ku no e na nyame bisia ne se Ken where is your brother osama nyame chiki se me nyame nua so hwesofo e na wie yi odofo wutie me keep good character ebe boawo na emwa wo keke na nyame be pejawo aboso ye wi asemi wo Ephesians 5 verse number 1 Ephesians 5 verse number 1. Just a minute. Ephesians 5 verse. Enti munsia onyankopon se ma adofo. Be therefore follow of God as dear children. Na monante odum and walk in love. Said the Christo nso do no. As Christ also have loved us. Na ode ne ho ma yen se. Giving himself for us. Ayayede aforebode. Offering and sacrifice to God. A wo bo ma nyankopon. A etuhwa a eyede no ede nege se yemfa ye nipadua nsi wo sa fole yete ase batan bia na jabia ni wo a obehu se ne ba aye aseye be ye ne de abie ni utichi for how to make your parents happy ma wabra bonye de ma wabra bonye fe na nse Kristo die ni onyam nyu no se ma menya de mura ma menya de o mura Mami nyete mura, mami nyete wo mura. Mika sama brabo manamotu. Midawa wofeni weni onyamatro. Mami nyete mura, mami nyete wo mura. Jese wabrabono, ma abrabono enyete. Na abrabono enya abrabo bia wo parents ebe feel happy say ye kan bi kire Yesu say enhira kan ye fure wo awie batan bi di say bon yam say me ba ye gumani mase me ba ya mama brabo ye style ma wa brabo enya abrabo bia society awom ba bia wo bia no people recognize you manipa nya happy enkofuro bi dan na duso ko wiade is very important. Present your body. Ma wabra bono and present se adia etusha e wonyame anim na emwa ma wabra bonye de na ense Kristo din ene onyam because ba awufo bia ni ho a ompese ne ba ebe konanim enti owo no Mejitum se na wie bi a wabo ma me na wo papa ba yi you uni deliverance ya me mfa abon nchew minim woman bi a o sunya ha ya na ne ba ye so di ka efra brochi abre na ne ba sofu bi o ye odifo ka chen so ne ma me ye ba ifo nti on fa ka ne mre no na wo nyai ma me no ampa na ge na shepo ka na bre odifo no tige no daye bi a wo soso ne ade a na obi de me na mama na ofre me na me say sister unim nyansa kura o nyame bie bibi so a kire me ade nti na wo ma me wo ho na wo de ka e bre no
no be a dada o ma de ka na bre maame no o de ka na bre nipa no obo nipa ni di mi yem sheme so timi bo bi maame ba yie ema nipa ni yi na ni firi ne maame so na o de ka bre wo difo se dem se nyame twe so obetwe so double. There be only 2 young pastors and young prophets for say what you are doing right now determine your future. Ye dey by force nyame na dema. Try to make a good character. Be proactive. Let us love one another. It's a very important. We will teach you for how to make your parents happy. It's a very important. A dear a symbol because within a short time now. Apostle baby free US by now you could meet no is better now. Said the again is bam apostle. Now bam mena mania jepa. Oh say wo ba mani dru sa. No from America basa. No be you papa. Ya ni GSM. Papa. Am I feel happy? Yeah. Ohunu mi se no dim di ka. Ese no ya bofra ma fa na bo. Wow, how to make your parents happy? Very important. Ema inshiraba, ema yedieba, ema wunya long life. Very important. Spend time with your parents. Nyamere. Uwo krum na wuye adwuma, o maame no papa tie kura se pe one day bi na kwasra no, na maame ne papa ye ba akope. De o chem wo. E so betima fa wo maame ne obia ye maame ne papa de. But the wo ye very important. And now you forgive and forget and recognize your parents. Na mema nyame ehirawo na nyame ye die ato wabrabo so apostle assembly wo Proverbs 6 verse number 6 no eyeme de pa Proverbs 6 verse number 6 okay 6 parents be a person kan ne baba ye adwuma na watima hwe no abra wote ase obi a wo ye kwadworo so wo ye kwadwofo a wo parents ani nyi o akwadworo wahu akwadworo chese o fixing baby enyi enem di wura practicals ye wo niema bebre wo e wo kristosumu a ye fa bebo ayen so parents ani ti a omo hye nkom to so omo plesi wa brabo o papa kesi wa ye adwuma o mama kesi wa ye adwuma ti na efficiency no si di wagya ne wunani na won kwanda wale asem bi wo ye principle never joke of it. Apostle Yankoy. Okwadwofo koteti anchen. Okwadwofo konteti anchen. Hwena kwan. Na hunu nyansa. Ono na oni otitire. Ono na oni titire. Opani ana sudifo bia. Nanso osiesie na aduane awuro bre. Na oboaboa na dididie ano. That's right. Twabere mu. Obeda kosida ben. Okwadwofo breben na obesore afiri wonnam na kakra nkoto kakra nsa kakra odofu nyame nhira wo na wie. Amen. It's a very important. I never idea or lazy, but I very hard working. Obi onye lazy onna na oye adwuma bia no the parents enije. Be a maker say parents do work to school, study hard at school. Mami bi di ni nsabon ye mo de ni mark na si training. Otie na ne ba no ne mpra kofa na ma o makonya accident e wa bisim ha ya. Mama ne say me ko bobo sia kra na me de me bike go school. Wo ye youth na wutie me a. How to make your parents happy is very important. Children are the gift from God. Parents are happy emra omuhu se omumma and make it good of use oma for good character e bo omu bebre wo kasem wo bbm afi only good words enyuma enyuma papa, not foolish works. Don't marry until they are able and mature enough to support a wife and family. Nkofam bra wo no wunya nru nsakura nsu adwade wo maame no papa ne bo wakoma na wo ko ware no ha na be is very important. Hearing God's voice in our generation is very important.
nowadays you funu wu bebre ne me koso no doso hwesa akura yi akura no onya sesi ana 17 years di okotwa no na enkura mienu o mokotwa akura ba kuti akodi sketru kaswa halam. We need to wait on the Lord. Assembly wa Isaiah 40:27-31 say, why are you saying my way is saddened from the Lord? Or say hu wonti dan yankopon body nyina no ne hunu mu ne hwe bi o madu ni ahome doso emrante bre o pa bankwankwa wias na wona o twa awrade nya wode fofo. I'm glad, Prophet Dr. David. I'm glad. Di enti na manije isan say me yopia mamfa me parents ani agro. Me papa ne me ma meti asekura no ma chese mankase ntia wonda. And no ni shira me nyai. Wo young boy, o ma me no papa ti o na de ma etwam e wura fie. Omo kan hi mom, hi dad. What done in America? Chese o kura unko ho mai. Well, o kala nyina na de wo dru ba bi e de wo tru ne. On respect your parents. On recognize your parents. It's a very important. Honor your parents, and you get a long life. It will help you. Wow. Na ashe Christo din anyonyam. Apostle. Yeah. Your last test no. It was 2 Timothy 2 verse number 24. Say, you believe in peace and don't fight among yourself. 2 Timothy 2 verse number 24. Verse number 24. Na ense awrade akwa bi se okon na mo esese ojo mani panyina ohun nkyerɛkyerɛ oto ne boase bone ho odofo awutie me is a very important. Live a peace, don't fight, and set a okon, let it go, live to God. Ese king ekun ni nua ebe o ma me no papa da bi o mu ofi o mu patantokwa isan se wadwene nye papa very important. Se awufo bi tie me awosu me baye gunani me baye kumani mase kwa wade a okoye no bra okoboye no wakofa ni kunachi abranti egumani mase maboka edi na tukwan enso akɔwi nsa brada bi o mu di ni picture bre me na no owo Germany utimi wi nsa saa yetua ne ka no kyeche mamrofo na sika ne sa tese odensa na ye na duane asabi we ye correct no tese yetua utimi bra onam Germany o ma me ne papa ne ti esu ensa ye ne de wako school duro chiri u Germany u ye adwuma tese de on pan se ye betua ne ka ojeya na say originally and them ni teach for how to make your parents happy enti awofo ni bebre nche ni nyina na yaw any pain or the nisa boni yem me baya amen and obi banti obi bo wu ni nti aye no operation obi bo wu ni nti wanya pressure obi bo wu ni nti bi kura wawu and then how to make your parents happy are very important de hu here ma long life a position enyawo mami wa kurase ntina krom da bia na papa enko say obi aboni ba ye ntimi nkohwe no. The benefit of Christianity unsa betima ka bia mfasodie wo kristosu mu a ma parents ani nye are very important. De hu here papa wo lifestyle wa braba wo bo. I remember fie bia na metim na papa no me fa na sane me papa no pe masempa na ma han fie ni just 4 years. Just 4 years. One day me one of friend me na ma tenam 2 years. Mahani 4 years. Me one of the 2 years sika bae. No say so for me nyu sika bi. Na ma twere letter nti 2 years no. Aka no gisika we. Na me say awuluma wutumi o say da me mintu. Ma twere letter say 2 years na aka no utena danim na wo besa tena fie ha kosi say wo besi udan ansa na watu because o kalata wo de betena fie ha no. Me who be that? I'm privileged. I'm happy. Se papa na cancer. I'm permit na fie wa mentua dan kada. Ko ise me tu free fie. Me 2 years sofo a me sofo keto aba kwa am de ne kotena fie. Wani 1 year na etu no. Because of Nikalata. Yes. What you are doing right now determine your future.
good character, it will help you. Run away from sin. Live a peace. Don't fight among themselves. Have a good name, which is better than riches. Nyadin papa. Famiko Proverbs 22 verse number 1. Afino. Afino fight here for kakra. Would din bay no. Din ya dia to so no. E din bay no. Just say would din da so no. Upia yesu di odi obi kuru na eba no. Din da so no. Upia say akwa we di ofa crofo yere no. Upia pe yes din da no so no. E din a eye kro no. Din da no so no eye toro. Din da no so no eye tuturasem. Din da no so din ben na o de ton ho so. Have a good name, which is better than riches. Yankoi. Dimpa na esese wo yi adie sen ahunyade. Dimpa na esese wo yi adie sen ahunyade. Na anuonyam ye sen dwetɛ ne sika. Anuonyam ye sen dwetɛ ne sika. Abrante a wo di saka watie ma bia ye o. Odefo ne ohia ni hia. Odefo ne ohia ni hia. De oye wo nyina ne awurade. De oye wo nyina ne awurade. Onitifo hu bɔne a ɛbɛba. Onitifo hu bɔne ɛbɛba. Na ɔde ne ho ahinta. Ɔde ne ho ahinta ɛna ye nitifo. Na ntete kwa afamu de. Wonya asotwe. Onya asotwe. Odofo wutie me na wie. Ecclesiastes 7 verse 1 ne ka ho ma me. Odofo wutie me. Have a good name, which is better than riches. Ubenya sika nyina no weja bad name a enya de eboa. Nya din papa. Din papa. Make generation impact. Produce dynamic resource. Never mix opportunity in life. Remember you are creator now. It's a very important. Din pa ye chen ewunya. Name. Eyade ehu hia. Tina Prophet Dr. David Nyame frɛ sisi obi nyi ni sika. Are you hear what I'm saying? Me ti odifo bi asema me re hoe. Na me di hu ya wabesi ne. Otimi ko fa obi yere. Ma papa na wu. Na yene ne ti wo sisi amekan. Na yene ne ko confess kire sofo bi. Na sofo no kase. Ah, Prophet David tie bi. Akoye guye ni mase. Wo di sika e ko he. Wo be ko pie nyame anim. Eyade ye very important. Gunyame adwuma anim ase. Nti wo ye nyame adwuma wo bran hafo anya akono bi. What you are doing right now determine your future. The wo ye ne no e kire wo da ache. Say me Prophet David pa de meji basika ye ministry de. Ministry fana ho. Asabi Papa, what do you want say? Papa, ministry be fana ho. No kwafo ni Nyankopon a wafrɛ. That's right. Ento anu na nim de obehwe ho. 1 Thessalonians 5 verse 24. See faithful he call you. Papa o so on ketua ni papa o. On tuaka o. It's a right judgment. This on frɛ wo de a o ma waka de eno sa de wo de apo ni be kan ho. Apostle wo bie ho. Na bue ho. Yankoi. Dimpa ye sen ngo a ne bo ye den. Dimpa ye chen enwo a ne bo tene enwosra ye de sra wo no dimpa ye chen enwosra no. Na owuda ye sen awoda. Ewuda so yes chen awoda. Efia aye wo mu. Efia aye wo mu no. Sen efia aponto wo mu. Aponto wo. Efise. Eno ye nipa nyina awie ye. Eno ye nipa nyina awie ye. Na atiasefo de hye na koma mu. De hye na koma mu. Adofo. Me de nyame asem ba awie ne hia wo. Have a good name, which is better than riches. Live up to expectation. Never run into debt. Never speak evil of others. And can important to a man for so. Now be unkwasi ewu na every wa parents enye happy. Never speak evil of others. And can important a man for so. Respect, obey and honor the parents. Buadie. Oh, me katro pray buadie pa. Mo num kasa nyete. Ma utongo na nkasa. Ma uze e ma ba ku be dia dance. E was so na yem birthday no. Oba ye ote asem okan. Me singa ba ko America. Osi Prophet David me ba ne boldin sa. Na wakai ti me ba no wakai. Wakai pa. Papa no na ewu akura no. Oye me singer.
the Pompaye man, Yame ya dum bruni from America, never worry no. Not in the America. Na me birthday was so many papa. Na papa this care bar so be dia dance. Papa ne say, ah, prof, what did me bano? What did me bana mame? Yami shao. Na me bani boat inside. Hema minka bi binchira. Sika yebetoy. Yebetoy. At appointed time, yami bema ubi. Never rise. How to make your parents happy. And yes, when you can go on. Now, abrabo any legacy will make it in society is a very important. Respect, obey, and honor parents. Love their parents and brothers. Help others. Ebeboa. Eya dia hu hia na eboa mo Kristo ni bia ekonanim. Ha? Eti no me fasa kwan su say my parents ani nye. And na fe su biem no how to make your child happy anu su hia. God does not want fathers to make their children sad in life. Right. Children are the gifts. Huh? And maso ya chede and my parents to train and help to fit into society. Akrebi owa the parents are na manayesa anambo apostle sa o sha akrene num kasa because bata no wo akra na no kra na tese na barabo nye nti akra no so wafa okoto nwa no ma asobrachie enye se obema ube ni agye se odi ne be kosku nko an Bible said abofra no kwan a won so no onyina wa mfiri ho yeah enti your parents are pray and ask God to help you to help your children, help your child to develop his talent. E ya de bebo for mako school papa and many people are be their society no because of their parents. Abofra ne mu ani gye no so ma abofra ne nye awie nyame nhyira onyo kese o move to the next level. Abrantie ababawa ma wo attitude and she Christo do enuam na what make you parents proud. Said the omo kachi Jesus say ensiran kan ye funu wo ensiran kan wa wo fo na wo soso ya kan bi a kire wo parents kan se me di machi kase owura Yesu enedai me gitum se me ye de bonni ntina boni ntina sorry na me pu wiase nyina na me fa Kristo se me wura na me kraje nkwa me somo me no benante me nkwande nyina amen awrade ne wo man betichi wo ma kwa ye be fa so ma ye parents ani age mofra bebre ombenyini no mami bebre papa bebre sa na bofra na ni atire na ni nton no worry only parents what can efficiency say ye ni agane ye nene ye nkwanda wale already youth no mo na ewudodo say ye tie ye mpanimfo asem a ka enhyira ne atom pepa ye so already fa wonsa ka won ba fa won fonso che won obi bia wabone mami anane papa bayi na worry jet no bia mami and papa ni de kurasi a wobre and then mani remember the first love. Amen. No nya God cancel forgive and forget na on serve the parents enye ya wofo no nko apanyini bia wanyini chen no yehu na emfa respect ema no hira wo ma twemodi won kwa humanim na nche na opie woni onyamma wanyo yaba enanu mri ofaka bedru sunya wo so ko Berlington obesi asenias junction o hwe Revelation Church International eye banada bia ya numere 6 to 9 banada bia no kwasam se fieda so no eye anopatan ne apon eye 3:30 fieda bia ya woda ye canceling oba be ba betome ya woda ye canceling ya woda bia anopa 9:30 ne apon be ye na ya pon be ye 4 ya woda bia canceling and na Sunday na nyame tumi de ye eye adwuma eno no ya anopa 9:30 ni apon wan kwasie da oba ho abehu memesu miracles upon miracles nyame be ye okasie me personal number na de offer me a obenyame wo san WhatsApp me obenyame me sorry free studio a me first studio na makakra ba je me personal number na twere to ho na ebeboa wo
0244 0244 747 691 0244 747 691 number tosumi no 020 929 81 05 020 929 81 04 number tosuni 05 number tosuni 0277 12 another 12 04 0277 12 another 12 04 o frame number ya obenyame o whatsapp me obenyame ba na number yi o faka be du Sunyani Berlin top Sunyani Junction Revelation Church International. Come and see the power and undiluted gift from God, and your life will never be the same again. Okay, I was saying any prophet Dr. David Kwesi Cheme, Papa, and I otenenka, if you are no, and any new como, and then we are gasadia, ya wadu, because one gasat to one more. Everyone no more, and yes, he come qua, or said your papa, I know. Say obi kuresia no aka say oba we de on pen ho asem kura eno nko akura no enough ne papa ni komo number na 0543 989 989 0543 989 989 and 0247 989 989 ofra na ne papa di komo me pa good afternoon. Afternoon. Yes, sir. Me bacha. Udini baby akasa free ne papa nin komo. E kasa fishing here. Okay, boss. Prophet Mahao. Yeah, ja. Pacho bame pai ma me master ready. Me bompai kase de ma nyame ma wo ma insurade. Nyame inform nru akire. Me de wo ma education she nyame nsa. And finish your education in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon. Okay. Yo, you can't send me a chair. Okay. Yeah, and send say any effect you. Now, that's what. And now the secretary, so you'll be another cop. Yeah. But the new one, and pro. Yes, sir. And now they for a part. If I was one. And and I'll be so for Israel. Amen. One thing so, and he said, or more fruit, and more into, or more better. I feel never behind. Amen. Yaminyo Cassia, Oma Haldiza Kama, Emrem, Oma Manya Cassia, Adumti, Amen. Hello. Good afternoon. Me bompa kese de ma onyame nhira wonsa no adwuma ma me ya yinhu adi kire me wai e me hu se enkokọ soso wadwuma nti sika bia wo de hye adwuma wonya yinhu adi me ma odaleshen wai nyame nhira adomti amen. Amen. 0543 989 989 0247 989 989 and then numre eye no nsia. That's right. Ampaye bedwa wo. Hello. Hello, Papa. Yeah. That's all. Everybody has to encounter so. Everybody is now not them far or the Mayan. Amen. Or I don't question. Amen. Sempaye, Kaye Ompaye. You me bompaye be also. Operation be a me who also me chum. I mean protected both now and forever. Yamma my parents and your happy so more. In Shanka, your friend, Adam T. Amen. Amen. Hello. Hello. Good afternoon. Me pacho ye ni komo papa. Yo, radio the papa to me in the power of the point and no pigeon is at no moon part and now home. Be bompai can see the mount. Yame impeja uti. People around of you testify that your God is good. You go far and nothing stop God plan for your life. Yame mo abra bonye fe. Na make an impact in your society, in your church. In Jesus' name. Amen. Amen.
nyame adom na nwumre eye no nsia papa kosi eye ne no nso ne no nkono so de papa mkrofo fra na afro ono ya yemfa ye person na mani to jana ye person na mani yemfa ma obiem but that's right na omon fra 6 to 9 usaka no nso besi kokobodo animu wo fra na waba say Tuesday mpan in the niam ekoso no enye easy o onse no ye frem bobi fa o bobi fa that's right and a feed us here 10 to 3:30 consider ya no 9:30 to yemfane say 1 p.m. come. David said that I was glad when they said to me, let us go to the house of the Lord. Remember, say, Astrid and Peter Mura, the church Akobompa and Nyamem in Wosraye Jumano. Don't be loose in the house of God. Are you neglected? You are the gifted in the presence of God. Amen. Kabro fungu eti person na man sorry me person na man the offer me obenyame o san WhatsApp me obenyame 020 13 65 111 1 yemiensa okay 020 13 65 111 1 year 3 number to be 0244 747 691 691 0244 747